یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. او بوئلی شیر ڈلے دا پیرانو دا انسانانو آئے نور آغلی تاس تا پیغام روڑن کی ستاسونا بیانو لے پتا سو آیتو نظمان آئے رہ درکو لتاس دا ملاقات دیر وزنا دیبوئی منگا اقرار کو خول زانون بانے دا جرمنو ادو ککڑون دی لراجون نو اقرار بو کی دی پخل زانون بانے دا دیش دی کافرون. ذالک لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلها غافلون. دا رسولان لے گل دے وجنری چننے ستارب ہلاکون کے دکلو پسود ظلم دائے خلقو خدا سے آل چرائے اسی دن کی نا خبریں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. دار چار پارا جدا جدا درجیری دو جدا عملوں دائنا اننے سارب غافل دا عملوں ناشری ہے گئی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. سارب بے حاجت ذات دے خاوند رحمت دے کو واڑی تاس بٹول فنا کی عراب علی ساس نرس داس سوگ چلائے واڑی لگ سنچتا سے پیدا کے دولات نور قومنا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. یقیناً ہاچ تاثر وعدہ کے ریشی خام خابر عظیم انہیں تاسو آج سن کے اللہ لرا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل وسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون. تو اے قوم زما عمل نہ کوئے پخپل طریقوں یقیناً زما عمل کم پخپل طریقہ ذرے تاسو پدو لگی چشاد پارا دے خیستہ انجام دکور رسنیم یقیناً نشی بچ کرین اللہ عذابنا ظالمان خلق. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اجوڑی دا مشرکان دا اللہ دا پارا دا اسنا چلا پیدا کری دا فصلنو دا سارونا برخا مقرر ندیوئی دا یو برخا دا اللہ دا موافق دا گمان دا دیم او دا بلا برخا زمن دا شریکانو دا نا برخا چدری دا شریکانوی نا نور رسیگی اللہ تا برخا شد اللہ یا غفو رسیگ دا دی شرکاو تا نبدا دا غفیصل شریع کئیم. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ادا سے ڈولی کڑی منگا ڈیرو مشرکان لرا دارنگی ڈولی کڑی ڈیرو مشرکانو تا وجل اولاد دائیں ددی شرکاؤ دید پارا چہلا کی دی لرام اور دید پارا چگڑوڑ کی بدی بانی دین لریم اور کہ اللہ غفدین دیدہ کار نشکولیں نپریک ددی سردائن چدی صدر جوڑیں. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام
طعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. دیوئی دا قسم ساروی و فصل من دی بنو خلقو نبخری دی لرا مگر آسو چنگ غوارو دا پا گمان ددیم ادانو ساروی دی حرام کریشی دی شاگانے دا پار سولے و دا بار ادانو ساروی دی نیادی دین دا اللہ پائیوانے بوخد زبح کے دا ٹول دروں جوڑو دی پا اللہ بانے زرد سزا بور کی دید اللہ پسودائے درو چریے جوڑیم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ادیوئی ہاں کہ پخیٹو ذری قسم سارو کریم خالص حلال دی زم ناری نو لرا حرام دی زم بزنانو او کبھی آغشے مقدار ندی پائے کی پورا برخوالین زرد سزاب اور کی اللہ دی تدری غلط بیان یقیناً اللہ حکمت والا و پوئے پارسو. قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. یقیناً پتان کی پریوتی دا کسان کی وجنی اقبل بشیم وقم قرتیا بغیر صد پوئنا وحرامی پزانا شیش اللہ دیل حلال کریم دروغ جوڑا ان کی ندی پالا یقیناً دیدی گمراشی اور ندی حس ہدایت مندن کی.